magbag iban sintay manghudta Muslim haun tampat pinaybayan sa karandanan bangbiadiin bahain panghindo sin agama amuin ya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paliharan bang kita magbag iban sintay manghudta Muslim haun tampat ini nila yon siguro mulya kato bihayaon nagkuhan na to marayaw supaya kapahaman na to inding ha mga aturan na hinang na to ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Bakok makuyag ako itong paling kapatot ha guru mulya, guru kalasahan namuin pagpatilaon pagpasampay sinaman at tingka Allah subhanahu wa ta'ala sarda mamulan sang kato nibataan magpatuntom paliharan pag-agama o nalukaing dengan Syekh Abu Habs dan falyatafaddal ziyaratuhu ma'juran mashkura. Jazakumullah khair ya Syekhana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah amuin puas dengha kya pamuji iban kya pananglit sin kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Demikian amuin kya panukbal sin kita niyo salawat iban salam papanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli din dito mga palanggungan ha agama Islam malagoyin pag syukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin masi pa kita niyo piabusan niya sin pangumuran. Demikian ding ha mga pagsyukuran sin kita niyo amuin hawak to ini mausal sin kita niyo in mga nikmat sin Allah ta'ala hagantaan amuin sababan insyaallah kadawhat sin kita niyo ha amuin lasan niya iban sin ulong niya pakatutan niyo hambok pahambok. Sabiat to mga palanggungan ha agama Islam biya nasin kadungugan sin kita niyo deng ha amuin kaguru nato kalasahan hi Pak Tuan Alim hafizahullah. Insyaallah in mawdu amuin lilayon nato harumini amuin karna sin bang kita magbak iban sin hambok tay manghudta Muslim. Sabab yung mga parakala ini magmakajato ini pakato tanyo hasabiat to pangadjian na to halumini hasupaya bang jumato kato tanyo impagbaki ban sintay manghud na to amuin mahinang siya hikakawa na to pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhabul ghil wa tahadu tahabbu wa tadhabu syahna. Ulang maglabi biyita sin panghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtabi kamo sababan long niya hikaig sin pagkajangki hambuk pambuk kanyo. Pagtabi bimaana amuin pag salam amuin mag-abot sin 5. Sabab impagyanon magsalam amuin kalima yato lapal amuin ito yung pagtawagon magsalam. So nasabot ta na in aturan sin pagsalam so biyaon aturan sin amuin pagbak amuin magtabi kita iban sin tay manghudta ataw kan tabiun ta siya. Pag-agaron ta na biyan assalamu alaikum iban sin amuin tabiun ta siya iban sin 5 tabian sabab inhinang yato ding mga sababan hikaiglong niya sin kajangki. Watahadu tahabu iban sin pag dihil-dihili kamo pag hadiyahi kamo haantara niyo sababan long niya amuin hikapagkasilasan niyo. Watadhabu syahna damikian hikaigyaon sin mga amuin sakit atay ato akan amuin mga bukon marayaw pangatayan doon hambok-pahambok kaniyo apabila mahinang niyo in dua
dengan mga piyangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon. Demikian hambuk hadis beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa atau qabla an yatafarraqa. Ulang maglabi beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wairun law niya ding mga dua law niya amin muslim, amin magbak sila salta nagtabi sila yaon ha pagbak nila, malingkan yampun na sila sin Allahu Ta'ala, haunahan di pa sila makapagbutas. Allahu Akbar. Masya Allah. Imaana, hambukin ni ding mga sababan hi kapapas sindu sa sinhambuk muslim. Amo na in pagtabi ha antara nila, pagsalam iban sin pagtabi nila. Tayib, amo ito ding mga masabot, salta mataod pa mga hadis, iban sin mga suy-suy. Amin magmakajato biyan antara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya. Asabiat to, pangadjian na to in adab, pangaddatan ha pagbak. Pangaddatan sin pagbak ta iban sinambok tay manghudta. So yato bilang mga mukaddima niya biyan ha amin kalabihan sin pagtabi antara sin dua muslim. Muna-muna ding ha mga adab sin pagbak, istihbabul musafaha. Bimana, yanda akan sinsyara atau akan kabayaan sinsyara amuin magtabi biyan intaw magbak. Apabila na sila magtukbal sin salam, assalamualaikum, sarta iagat biyan in lima supaya makapagtabi siya iban sinhambok tay manghud niya. So in hinang yato, piyang daakan yato sinsyara, sarta hinang kabayaan sinsyara. Kad sabaka iradul athar anha tudhabul ghil. Dengan mga karawan niya, amoy nasabot ta kain na ito hadith, ataw ka na asar, dengan mga hikaiglaw niya sin kajangki. Hikaig sin hikid. Hikaig sin hikid. Watakuna sababan fi gufranid dunub. Iban, mahinang siya dengan mga sababan, hikaig sin mga pardusahanta. Mahinang siya dengan mga sababan, amin ampunun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musafahatu raggaba fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amala biha sahabatuhu ridwanullahi alaihim. Inyanta in pagtabi ini encourage kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta piyaghinang ni ini iban sin mga sahabat niya, iban sin piyaghinang sin mga sahabat niya pagpuas niya. Qala Qatadah, qultu li Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Wa fi qissati taubatullahi ala Ka'ab, qal dakhaltul masjida fa idza bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqama ilayya Talhah ibn Ubaidillah yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Yan Qatadah radhiyallahu anhu biitaan niya kan Anas radhiyallahu anhu, jimatu balong ni in pagtabi ha mga panaiban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ataw kan hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan hi Anas radhiyallahu anhu, naam, hoon long niya jimatu. Sambil siyabot ni in kissa amin waktu tiyay maimpagtawbat hi Ka'ab radhiyallahu anhu, sambil suy-suy niya, simod akulong niya pa halaw masjid, saltain Rasul sallallahu alaihi wasallam yawn din nun halaw masjid. Faqama ilayya Talha, timindog long niya Talha ibn Ubaidillah, salta amin biya kagi di magandagan siya biyan nag-us-us, miyatu kaku iban sin timabi siya kaku, simalam siya kaku, iban sin amuin, nagpakugkuyag biyan kaku amuin pagtayma sin Allahu Ta'ala amuin pagtawbat niya. So yatuin, amuin syahid dito amuin, biyak niya kagi iban sin sialam niya sa tiyabi sin lima niya. Hadis Anas radhiyallahu anhu, lamma jaa ahlul Yaman, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqqu quluban minkum wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Hadis din kan Anas radhiyallahu anhu,
hawaktu amuin dimatong intao hula Yemen. Arap matu para Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madinah, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabon na long niya, magdaratong long niya, in mga tao ding hawla Yemen. Sa salta sila yung long niya, amoy mga tao long niya malulut in mga pangatayan nila. Malulutin pangatayan nila din kaniyo. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salta sila long nin panagnaan, amuin nagpadyato sin pagsalam, iwan yagaran sin pagtabi. Wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qal, min tamamit tahiyyati an tusafaha akhak. Yan hi Barra radhiyallahu anhu, ding ha mga kasampurnaan long niya sin pagsalam, amuin tabiun mo long ni intay manghud mo. Ding ha mga kasampurnaan sin pagsalam, amo na intabiun mo intay manghud mo. Wal musafahatu sunnatun inda talaqi. In pagtabi inilong niya sunnat siya apabila kau nagbak iban sintay manghud mo. Wa huwa tawqidu lis-salam. Amin ni manampurna ilong niya sin pagsalam. Amin siya alam mo biya siya iban sin simud mo, sarta amin tiabi mo siya iban sin lima mo. Sambil nasabot ini, wa alam anna tasafah indal mulaqati lit-ta'anisi wa tawqid at-taslim al-qawli. Amuin pagtabi ilong niya, bang ko nagbakiban sintay manghud mo, nanampur na ilaw niya iniban sin, amuin lapal yato sin salam mo, amunin tabiun mo intay manghud mo. Sambil lang niya nasabot, in mga bakas at tawakan kakahinang, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya. Iban sin amuin nag-encourage in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakakahinang ini. Asabiat to mga katote manghuran ha agama Islam, diungog na to biyan in kalabihan niya. In karayawan sin pagsalam. Damikyan iban sin pagtabi. Sababan amuin hikaig biyan sin mga amuin sakit sin pangatayan. Amun in kajangki. Damikyan sababan biyan amuin hikadaw hatta kaampunan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiat to mga palanggungan ha agama Islam, hisuin hambuk Muslim. Kaingatan niya in karayawan, in kalabihan, sinambuk pangdaakan. Amuin di niya biyan, amuin, hinangun at tawakan haman-hamanon niya pa. Mas'ala, aunlong niya din mga mas'ala, malabi marayaw amuin hipa, hati, supaya biyan, kaingatan nato in kasampurnaan niya, i'tada ba'dun nas, yusafahu imamahum aw man bijanibihim adbaris salawatil maktubat pal hadal fi'lu masyru'. Ding mga simaplaglaw niya hakakahinang sin mga bangsa muslimin. Ding mga simaplaglaw niya hakakahinang sin mga bangsa muslimin, haamuin pagsalamon nila biyan in imam nila hapwas nila magsambahayang amuin 5 waktu. Amuin ubus sila sumalam biyan, day biyan amuin sumalam sin sambahayang nila, day sila biyan amuin tumabi matu pa imam nila. Atau kan day biyan amuin sumalam biyan tumabi pa mga amuin, iban niya dapit patu, iban sin dapit palawa. Taib. Atihun nato kuno bangunuin, biya mga hukuman at tawakan aturan si mga parakala ini. Uno simod siya, aturan sin hikakawa at amuin pahala na sabuti at tukaina, at tawakan mahinang siya ding mga kakahinang yan tabian, way siya nakaagad dito. Al-jawab, al-musafaha adbarus salawatil maktubah, laysa bimasyru'in. In pagtabi, in pagsalam, hakatiap-tiap ubos sin pagsambahayang amin sambahayang 5 waktu fardo, bukon siya ini syara sin syara subay tasalamun in imam. Bukon siya syara. Amin subay ta salamun in imam, atawakan subay ta salamun in mga hakid ta atawakan halawata. So, aun nga mga tumpukan nga mga muslimin, amuin sabab sin kaya kitaan nila na hinang jimajatu adlaw dum kanila, sambil itikad nila biyaan, amuin part na siya ding pagsambahayang. At tawakan hang katingi na siya, hang kabahagi na siya ding mga amuin, hinang sin pagsambahayang. Bimaana, amuin, biyabukon na biyan si mampurna, sumanyang in pangatayan nila, nakasambahayang sila bang di sila, makatabi biyan pa imam. So, muna-muna,
ingaton na to, tumtumon na to, inyat tubukon siya agad din ha mga syara. Bangka ubos sumambahayang, amin subay tuod biyan salamun min imam. Bukon niya to, miagad ha yanta din ha mga syara. Taib. Maita, walam ya'ahad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wairun ini yanta biyan, nasabot, jimatuha, timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin tiap-tiap ubos sila sumambahayang, sinsambahayang sin makamuin, fardo, sumalam sila matu para Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabatnya. Wa ini nasabot in mga hinang ini, wala anil khulafa'i rasyidin. Serta wairun day sabini, jimatu biyan ha mga amin khulafa'u rasyidin. Pero ini jimatu kanila. Yan tabi mangubos sumalam biyan, magdayday sila biyan sumalam pa imam nila atau akan tumabi matu pa imam nila. Wala an sahabatihil kiram wal amalu biha ihdasum fid din lam ya'zan Allahu bih. Sabab inhinang ini amuin way siya jimatu hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ha amuin puas niya iban sin mga sahabat niya. Way nila hinang ini sabiat to bang ini mahinang sinhambuk muslim di siya maitong ding mga amuin kakahinang amuin sababan hikaig sin hikidyat to iban sin sababan amuin hikaampon si mga pardusahan yato sabab way siya miagad ha amuin aturan piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Fadlullahi al-Jailani qala Ibnu Abidin innal muadzabati 'alaiha ba'da salawatil khams khassatun kad tuaddi bil jahal ila i'tiqadi sunnatiha. Yanhi Ibnu Abidin ding mga amin sababan adlaw-adlaw na pagkakitaan sin tao sambil amin hinang yat tulong nila pagubos sumalam biyan palawa iban simpatu day-day biyan sumalam biyan mag-agad-agad mattu pa imam inyat tu sambil simudlong niha mga itikad nila hinang sin sunnat yattu sinway yattu yan tabian nalukis atau kanwayron nasabot biyan ding ha mga bakas hinang sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya apabila sila biyan maubos magsambahayang sin sambahayang 5 waktu. Sabiat to mga palanggungan ha agama Islam in pangasubo yattu atau akan at in mas'ala yattu nahasubo in ambok waktu nahasubo in lajnatud daimah atau akan ding mga patawa nila haaturan sin para kala ini idalam yakun sapahu inda liqaihi iyahu qabla as-salah sapahu ba'da as-salam minha. Bangsaw pa main ikaw yung bago kau dimatung. Yan tabihan biya mga malugay kaway na way mga adlawan biyan way kamo nakapagkita way kamo nakapagbakiban sin imam yaon. Bangsaw pa maway mo siya na salam amin way pa kamo nagsambahayang way ron lang niya sa niya amin salamun mo siya puasin pagsambahayang. Sa amin puasin pagsambahayang puas na muna sin mga pagdikir atau kan mga dapat puas na si mga pagsunnat biyan ang pabiyan kau sumalam kanila. Hakar na yan tabiyan bukon mo biyan pia urol magtoy yan tamahinang siya part ding ha amin mga part siya ding ha sambahayang ito. Di maana amin si malam kau kaniya atau kan timabi kau kaniya sabab yan tabiyan amin bago kamo nagbak atau kan mga pila adlaw kamo ay nakapagkita amo ituin gantaan maksud sin pagsalam mo kaniya bukon imma nabiyan sabab in siya imam siya atau kanyan tabian part siya sin pagsambahayang atau kan sunnat siya sumalam kau matu pa imam bang kaubos biyan magsambahayang bukon niya tuin maksud mo kaniya sumagawa in maksud mo yan tabian amin sabab in siya tay manghud mo hambok muslim atau kanyan tabian patut yan tay hambok muslim an si muslim amuin magsalam atau kan magtabi hantara nila. Sawaan kanat faridatan aw naflan sibu rabian amin sambahayang pardo atau kanyan tabian sambahayang sunnat. Hinhati niya insambag nila banglong ni way mo siya na salam amin before kamu pa nakapagsambahayang na wayron saan niya long niya salamon mo siya sabab ampa mo siya piagbak atau kan ampo mo siya nakapagkita iban siya. Di maana bang saupa man nakapagsalam na kamuhaway pa nakapagsambahayang inya tu mararahin na ito
antaraan niyo biyan amin hapagtabi niyo antaraan niyo. Demikian bihat turisa, bangsa pamaon mga tay manghud mo biyan hasap. Dapit patu iban sin dapit palawa, amin puas niyo biyan tumasbi, puas niyo biyan dumikir, wayron sa abiyan amin sumalam kau kanila, karna yan tabian bago mo sila kita atawa kan karna abiyan, amin bago mo sila piagbak, bukon biyan in maksud mo biyan hambok siya ding mga parchin sambayang niyo in pagsalam mo kanila. Taib. Serta in sambag nila, amma salamul ma'mumin alal imami ba'dal faragi minas sala pala na'alam annahu warada fihi syai'un khasum bihi. Iban sin sambag nila, hatungod long niya sin pagsalam sin mga ma'mum, harap pa imam biyan, hapuas yan ta sin pagsambahayang, sin sambahayang uno 5 waktu biyan, pala na'alam. Wayron long niya, yan sin laj na to daima, kaingatan na mo long niya nasabot dalil atawakan biyan mga athar, natanto din doon hinang yaon ding mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faidatun indal Bukhari fil Adab al-Mufrid an Salma ibn Wirdan qal raitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yusallim ala nas. Fasa'alani man anta faqultu maula li bani Laits. Famasaha ala ra'si salasan wa qal barakallahu fik. So ding mga paida nasabot ti Imam Bukhari rahimahullah ding kan Salma ibn Wirdan kaya kitaan ni Anas long raitu Anas kaya kitaan ko long ni Anas. Sabi Anas ini ding mga amuin mahaba yung pangumulan niya ding mga sahabat. Mataod na kaabot kanini ding mga tabiin. So iyan Salma bin Wirdan ini kaya kitaan ko long ni Anas si masalam-salam siya biyan pa mga muslimin atau kan pa mga manusia sambil yan tabian Salma ibn Wirdan ini miatu siya si malam bata-bata serta si malam siya yan Anas kanya isiukaw yaong niya akulong niya ding mga pamilya sin Laits serta siya po niya long niya in ukulong niya makatu iban sin pagyan na long niya barakallahu fik papagbarakatun sin Allah ta'ala kay mo paala haja yustahabbus salam ala sibyan. Asabiat to, sabin da Anas ini yan tabian ng mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta in sila ini, in kakahinang nila biyan amuin, si misingod, at tawakan biyan miyamagad, hakakahinang sin, pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang law niya sin kabayaan sin syara, amuin sumalam kawiyan pa mga bata-bata, serta amuin tabiun mo sila biyan, at tawakan biyan sa puho mo biyan yung mga unila inyali ding mga amuin pagpakita mo biyan lasa mo kanila iban sin amuin ianad mo sila biyan amuin tiarbiya mo sila ding mga tarbiya amuin pamando sin panghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin amuin hinduan mo sila mga adab sin taumas biyan pabata-bata sambil amuin sila bang na isa waktu nila in malaas serta aun na isa mga sumuno kanila bata sambil mahinang nila ito, hambok ito ding mga kakahinang, amuin pagbuhi tabian, ding mga aturan at tawakan biyan sa baban, hikakawasin kita niyo, pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, amo ito panagnaan ding mga adab sin pagbak. Hikarua, ding mga adab sin pagbak, at tawakan adab sin pagtabi, tahrimu musafahatul mar'atul ajnabiyah. Hiyaram sin syara, amuin tumabi kau pa mga kababaihan habukon mo sila biyan kasumbang. Tumabi kau pa mga amuin kababaihan habukon mo sila kasumbang. Wa istadallu lidhalika bima rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin wa an abiha fi mubaya'atil muhajirat qalat fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrarna bidzalika min qawlihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqna faqad bay'atakunna la wallahi ma massat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin kat ghaira annahu bay'uhunna bil kalam wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i illa bima amara Allah. Yaqulu lahunna
idza akhadha alaihinna qad bay'tukunna. Taib, kalam. Indalil yan tabian haamuin pagtabi pa mga kababaihan habukon mo siya ka mahram in hukuman ni hayaram sin syara hadis na riwayat ha Sahih Bukhari. Amuin suy-suy hi Aisyah radhiyallahu anha nga ama niya amuin pagbai'ah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga muslimat amuin naghijra ataw kanyan taben simud mattu para Rasul sallallahu alaihi wasallam ha agama Islam. Sambil siyabut hi Aisyah radhiyallahu anha in kaunan long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila biyan amuin nasampul na niya na biyan mga babae nagniksaksi na pa Allah Ta'ala iban sin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila biyan ig na kamulong niya atau kan panaw na kamulong niya in kamulong niya biyata na kamo. Bimaana amuin nagbayan ako long niya kaniyo amin pagsud niyo pa agama sin Allah Ta'ala. La wallah yan sin Aisyah radhiyallahu anha wailong niya sapahan ko pa Allah Ta'ala amuin nakakamput in ataw kan nakatabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa babae ding mga babae yato. Illa alan nisa'i salakat salamalama lang niya wailong niya nakatabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga babae amuin bukon niya kasumbang. Salamalama. Gayra annahu bai'uhun bil kalam. Malaingkan insya law niya amin bayaan niya in mga kababaihan niya tuhalabay sadyasin kalam amin bitsara. Sabab dengan mga aturan yang tabian mga aun sumud pa agama Islam amin pag-uwis pagniksaksi nila to agama sini Allah Ta'ala iban sin pagniksaksi nila pa Allah Ta'ala iban sin para Rasul sallallahu alaihi wasallam amin labi afdal amin salamun ta sila iban sin amin tabiun ta. Inyari hapag antara sin usog iban sin usog. Demikian antara si mga babae iban sin babae. Ang pahatungod sin babae iban sin usog inyari hiyaram sin syara. Wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i illa bima amara Allah. Yan hi Aisyah sapahan kulong niya pa Allah Ta'ala. Wairun long ni amin piajatu. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang niya mga babae yato. Amin yan tabiyan biyaan niya sa dihabit sara. Way niya biyan sila tiyabi. Hapag salam. Malaingkan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang piyang daakan sin Allah Ta'ala kaniya. Hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Yaqulu lahunna idza akhadha alaihinna qad bay'tukunna kalaman. Iban sin pagbitsarahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kababaihan namin simud pa agama ito sabon na law ni amin beya at nakamulong ni habit sara sadya. Taib. So bimaana amin miyaksud long niya dito inkar na abiyan hiyaram sin syara amuin iyan tabian amuin magtabi kita biyan pang kababaihan na bukunta sila kasumbang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na in manusia amuin sa kamdus-kamdus in pangamput niya pagkataon niya ding hapitna. Sumagawa, himal da siya iban way niya rahinang amuin timabi siya biyan pa mga amuin kababaihan bukon nila kasumbang. Sabab aun ding mga bangsa muslimin, yan nila wayron sa alaw nila amuin tumabi ako pa babae. Sababin ako long niya, mahugutin pangatayan ko, di ako long niya, madai-dai biyan long niya mapitna. Inya tubukon karna sim pagpitna, in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in pinaka sampul na manusia pia panjari sin Allah Ta'ala. Iban sin pinaka maingat, iban mahugot, kumampot haamoy nafsu niya, sumagawain siya himal ida siya. Iban way niya rasyalam in kababaihan. Asabiyat to, di na tumahinang dalil iyan tayo niyaon, di ra ako mapitnan nila, ataw kan di ko ra sila kapitnahan. Salta mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, way neto hinang bimaana in pagbin niya rin dito hinang ito, nagdalil in mga kaulamahan na karna haram biyan, amin sumalam tumabi ikaw pababae bukon mo siya kasumbang. La musafahata bil yad kama jarratil ada bi musafahatir rijali indal mubaya. Wailong niya amin tiyabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kababaihan simud pa Islam yaon biasin kya biyaksahan long niya amin mga banghabang sa kausugan
bang sila sumud pa Islam amin sialam sila iban sintiabi sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa fi hadis Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu anha ma yashhadu lidzalik wa fihi tasrihun biman'i musafahatin nisa. Yani Ibnu Hajar amin hadis long niya dengkan Umaymah binti Raqiqah kiulungan sin Allah taala amin bilang follow up atau kan makan hikakamdos sin bitsara amin hi Aisyah kaina ito bimaana iban niya raisab wa fi tasrih amin masawa biyan hapang lang amin magtabi kita pa mga bangsa kababayhan na bukunta sila kasumbang. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma bayaan nisa qalat faqulna Allah wa rasuluhu arham bina min anfusina halumma nubayuka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la usafihan nisa innama qawli li mi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidatin aw misli qawli li imra'atin wahidah. In hadis dengkan Umaymah ini waktu biyan amin nagbaya atau kan simud agama in mga bangsa kababaihan yan nila biyan pakulna namisara sila ini inda Umaymah ini binti Raqiqah Allah wa rasulu arham bina Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul na in labi maulong labi malasa kato tanyo mga ginhawabaran na to halumma day kaulong niya ya Rasulullah bayahon na mo kamo bayahon na mo kaw atau akan amin tabiun na mo kabimana yung mga kababaihan ini mabaya sila sumalam para Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya sila amin mag-abot kamay biyan para Rasul sallallahu alaihi wasallam mapagbayaan nila. Taib. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan na agama Islam siyambag sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inni la usafihan nisa in akulong niya di akulong niya tumabi pa mga bangsa kababaihan. Innama kauli sabon na lang na inbit sara kulong niya pa mga amuin hanggatus babae bihat turay sablong ni bit sara kulong niya pahambok babae. Bimaana wayrun bidda sibu ora mataod iban sin kulang babae biyan di akulong ni amin tumabi kanila. So amoy ito hambok ding mga dalil masawa iban sin sahih hadalil biyan karna biyan amo hindi makanjari kita tumabi pa mga kababaihan habukunta sila ka mahram. Serta amo ini mga piyang dalil sin mga kaulamaan in hukuman nyari ini hiyaram siya sin syara. Bimaana isin makahinang kaniya in siya magdusa siya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abdul Bar fi qawlihi inni la usafihun nisa dalilun ala annahu la yazuj. Yani Ibnu Hajar amin baytaanin akulong niya di akulong niya tumabi pang kababaihan inyari long niya dalil tanda long niya biyan di makanjari hausog amin sumalam siya biyan kagi palima sin babae amin bukon niya biyan kasumbang wala yamassuha biyadihi iban di makanjari amuin abutan niya biyan lima atau akan tabiun niya faidatun ya'taqidu ba'dun nas annahu yajud musafahatul mar'al ajnabiyah min wara'il ha'ilin wa nahwu. Aun ding mga nasabot, ding mga kaulamaan makapamaitain sila long nila wayrun sa long niya sumalam kita sin babae amin butangan siya kagibian lampik. Doon na kami mga tirong sin babae atau kan uno biyan amin lampikan in importante long niya di magkugdan atau kan magbak in lima atau kan impais at tuwan simpais nila. Bimana aun biyan lampik. Aun mga nagbayta bihat tulong niya, jari long niya, sarta aun sila nasabot ding mga asar yan tabiaan amuin, jimatu ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jimatu para Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapanalam siya pa mga babae biyan, amuin labi luba na biyan, mga maas-maas na yan nung kagi biyan, mga maas-maas na atawakan yan tabiaan amuin, babae tao maas na biyan, long niya biyan amuin, butangan sa jalampik. Yani Imam Albani rahimahullah di iyat tulong niya makanjar hipagdalil mo in hadis iyat tulong niya bang sa upamabun na rin hadis niya to hadis amin piag diskasa din kasahin niya iban sin ka lamman niya.
Amo inhi pamangga mulong niya hadis sampul na in kasahin niya nakabutang ha sahihul Bukhari biyan in masawa iban sin mutawatir biyan in hadis in kasahin niya ubos yato hidiscuss mo hipang discuss mo siapa amin in hadis lam mabiyan pa amin hadis sahih supaya biyan mahinang in napso mo in kabayaan mo dia tulong niya makanjari hasyara sabab tampalong niya sahih in mga hadis amin nang lang siya hakar na abian mangin para kala abian babae bukun mo siya kasumbang di mo siya makanjari amuin salamun atawakan tabiun ha tungod sin pagbangka mo magbak atawakan bangka dumatong bian kanila. So sabiat to mga palanggungan ha agama Islam biya miabot na oras nato mura-murahan aon kita ni maput maniutiyo ding ha mga pangadjian na sabot nato insyaallah subhanahu wa taala sugpatan nato ha mga susungon waktu biidnillah amuin pangadjian nato ini insyaallah mataod pa rin di sarang subay nato sabuton insyaallah subhanahu wa taala insyaallah sana aon kita ni maput pangadjian dito pangsa pamaon din dito kimugdan nga mga nasabot nato yato ding ha mga tawfiq sin Allah subhanahu wa taala kato taniyo damikyan bang sa upama aon dito mga pagkamali ding mga pagbat sa iban sim pagmana pangayuan kamaapan kanyo labilo ba in Allah taala mangayo kita niyo kampunan mangayo ako kampunan kaniya sarta mura-murahan bang main kita niyo halom sim pamarihala sin Allah taala halom sin pag-agama amin agama kumugdan iban sin amin agama miyamo ha amuin bakkas pamandu sim panghud nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay kita niyo magmutmut humati sin agama nato sababin agama nakaagad bang siya nahulog in dua syarat in agama yon di siya tumbasan sin Allah taala amunin syarat sin ka ikhlas iban sin syarat amin magad hatiranam bakkas sin pamando sin panghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabiat to supaya di maupas in ibadat nato dihilan nato waktu dihilan nato oras in pagpanuntut ilmu hakarna supaya madawhat nato in kasanyangan sin kita niyo den di hadunya labi lubah adlaw mahuli wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين